Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaburanishije urubanza nshinjabyaha ku kirego cyatanzwe na Yampano, rwanzuye ko Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani akomeza kuburana afunzwe, uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Djihad akomeza kuburana afunzwe, Kalise John uzwi nka K John nta mpamvu zikomeye zo gutuma akurikiranwa afunze. Papi Nesta akomeza kuburana afunzwe, n'uwitwa Xavier nawe akomeza kuburana afunzwe. Muraho neza abanyakigali, namwe mwese mutuye mu ntara, ubwo ndavuga bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo. Nimba uri mu mutima w'u Rwanda i Kigali, nizere yuko umeze neza. Nitwa MC Gift, iyi ni MC Gift Street Stories. Nibibutse gukora subscribe, like, share and comment kuri no channel yacu nshyashya, mukande kunzogera kugira ngo buri kiganiro kigezweho nawe kikugereho ako kanya, mu gihe mutegereje ko tuzajya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, hari hashize igihe kigeze nko ku mezi, murabyibuka ubwo video ya Yampano ari gutera akabariro yajyaga hanze, yavugishije abantu benshi cyane, yabaye trend, nta muntu utarayakiriye. Hanyuma Yampano ajya gutanga ikirego kuri RIB. Rero ku ikubitiro uwitwa Pazo yahise atabwa muri yombi, n'abandi bagiye batandukanye bagiye bakurikiraho, ngira ngo murabyibuka aba Nesta, Djihad yaje kuza nyuma, ndetse n'uyu Savio. Rero bakomeje kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Murabyibuka ko uyu Djihad yaburanye ahakana ibyaha byose aregwa. Si iki cyaha Djihad we aburana cyonyine, kubera yuko hari n'ibindi byaha bigera kuri 6 byagiye abantu bagiye baregera RIB, byose byashyizwe hamwe akaba azabiburana muri no dossier. Rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rwemeje ko Djihad akomeza kuburana afunzwe n'aba bagenzi be, uretse uyu nguyu witwa Kalise John wamenyekanye nka K John. Basanze nta bimenyetso bikomeye, nta mpamvu zifatika zituma akomeza kuburana afunze. Reka dutegereze. Ubu ngubu nyine bivuze ko abangaba bari bafungiye kuri sitasiyo zigiye zitandukanye bagiye guhita bamanurwa imageragere. Nta kundi, reka tusaba Imana nyine ngo iborohereze mu kubaho no kwiyakira muri ubu buzima bagiye kuba barimo imageragere. Hanyuma uko urubanza ruzagenda rugenda, byose tuzajya tubagezaho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mukomeze gukora subscribe, mukande like, musharinga ibiganiro byacu birebwe n'abandi. Bibutse ko ushaka kwamamaza ku biganiro tubagezaho, ngire ngo mugenda mubona ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, haba Instagram, haba Facebook, haba X yahindutse yahoze ari Twitter, haba TikTok, ko hose ibiganiro byacu biba biri trend. Rero igihe ni iki kugira ngo uze wamamaze mu biganiro byacu. Nitwa MC Gift. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, nje ndabakunda cyane.